بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم، نشكر وديبي، نشكر جريدة الهداف والبيتر على هذه الحفلة اللي يديروها لكل سنة. هم يزيدوا يطلعوا في شرف الجزائر، هم يبينوا بلي الجزائر تتقدم في الفوتبال. انا نتقدموا الحمد لله. نو نا تو في بور كو لو بوبل الجيريان سوا كونتون. الحمد لله بفضل الزملاء تاعي كما قال 36 جوار، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال. الحمد لله اون سي روندر لو بوبل الجيريان، وهذاك هو الصح. السلام عليكم. إسلام سليماني من كبار المهاجمين على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكنه أيضا صاحب الرأسية الخطيرة في الشوط الأول في مواجهة الخيول. Restez avec nous, Islam Slimani. On n'a pas terminé avec vous. Juste peut-être pour une autre question. Alors, Islam Slimani, c'est quoi votre sentiment aujourd'hui, puisqu'on doit rappeler également à tous ceux qui sont présents avec nous, à nos téléspectateurs, il y a, on va dire, 4-5 ans, vous étiez à Cheraga. Vous êtes passé au Shabab Riadit Belouizdad avant de décrocher un contrat professionnel au Portugal. Vous êtes également un élément clé de la sélection. Comment vit-on tous ces moments en un laps de temps, Islam Slimani? Non, alhamdoulilah, صح كان عندها 4 ans de ça, j'étais à Cheraga, mais je pense que j'ai fait des sacrifices, j'ai beaucoup souffert. الحمد لله بفضل ربي، الحمد لله أنا وفقني ربي والحمد لله.